Nekada omiljeno prevozno sredstvo maršala Tita, u kome su vreme u najvećem luksuzu provodili i najviši svetski zvaničnici, plavi voz je možda najpoznatije prevozno sredstvo u regionu, a danas služi kao pokretna turistička atrakcija koja se čak može iznajmiti za privatnu upotrebu. Ekipa Telemastera imala je priliku da provede nekoliko sati u ovom mobilnom zdanju bivše Jugoslavije na putu od Beograda do Sremskih Karlovaca. Od 1946. pa sve do smrti Josipa Broza Tita 4. maja 1980. privilegija boravka u plavom vozu bila je rezervisana isključivo za maršale i njegove goste, najviše domaće i strane državnike. Procenjuje se da je Tito plavim vozom prešao oko 600.000 km, a da je njime putovalo više od 60 najviših svetskih državnika tog vremena, uključujući Haila Selasija, François Mitterranda i kraljicu Engleske Elizabetu II. Od posljednjeg putovanja plavog voza 5. maja 1980. kada je prenosio Titov kovčeg iz Ljubljane u Beograd, pa sve do 1997. godine bio je zatvoren za javnost. Danas ga je čak moguće iznajmiti za privatnu upotrebu zajedno sa osobljem koje će upotpuniti doživljaj putovanja u nekada najluksuznijem prevoznom sredstvu bivše Jugoslavije. Nekadašnji voz moći, odnosno voz kojim se provozio nekadašnji predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, je spada u posebnu ponudu Srbije voza. On je u komercijalne upotrebi od 1997. godine. Svi imaju takozvano poštovanje prema ovom vozu. U poslednje vreme dosta je atraktivan i vlada veliko interesovanje, pogotovo strani turisti ga iznajmljuju. Ja mogu da od stranih turista da izdvojim Japance i Kineze koji predstavlja atrakciju za njih. Kao mobilna turistička atrakcija, plavi voz danas saobraća na 476 km dugačkoj pruzi Beograd-Bar, ali kada se iznajmi može i da promeni maršrutu. Tako je u cilju promocije turizma Vojvodine ovih dana organizovana specijalna tura od Beograda do Sremskih Karlovaca. Nisam se nikad vozio plavim vozom, ovo je prvi put. Sve pohvale na račun ljudi koji u okvir Srbija voza održavaju plavi voz. Ovo je veoma težak zadatak jer je ovo stara mašina, više decenija, ali u komercijalnom smislu pretpostavljam solidan posao za Srbija voz i za ceo sistem železnica Srbije. Ja sam prvi put u plavom vozu i zaista je kao da smo u nekim prošlim vremenima i da možemo da osetimo duh kako je to nekada bilo. Vratila sam se u detinjstvo i ne mogu sad da se nakajem što nisam stavila pionirsku maramu i Titovku. Ja sam generacija ovog plavog voza. Tako da mi je stvarno lepo i počašćena sam što sam uopšte ušla u ovo što je nekada bilo nezamislivo. Prvi put sam u plavom vozu i nešto što sam samo gledao na televiziji i sad oduševilo ovo. Vratilo neka stara vremena. Sretna. Fantastik je. Stvarno je fantastično. Tito je stvarno imao stila. Dobra atmosfera, dobri saputnici, stvarno sam počastovan što sam ovde. Zaista je neverovatan osjećaj. Ja sam imala prilike i da obiđem sve i vidim i ovo se jednom u životu možda pruže priliku. Jedinstvenu priliku da se vrate u prošlost imali su i brojni ambasadori, među njima i Kyle Scott, najviši diplomatski predstavnik Sjedinjenih Država u Srbiji. Ja sam čuo o plavom vozu, ali ovo meni je prvi put. I u stvari je baš za nostalgiju, ovo je sjajno. Sad sam posjetio privatne mesto od Tita i to je baš interesantno kako je on bio uvijek u kontaktu sa vanjskim svijetom, čak kad je bio na ovom vozu i vidi se da je čovjek volio isto da putuje u stilu. Kompoziciju plavog voza čine vagoni, restorani, nekoliko salonskih kola, uključujući svečanu trpezariju, vagoni sa apartmanima, a posjeduje i potpuno funkcionalnu kuhinju. Preduzeće Srbija voz uspelo je da u potpunosti sačuva interijer voza u originalnom Art Deco stilu, a jedina novina u kompoziciji je lokomotiva. 3 originalne lokomotive, nazvane po čuvenim bitkama Drugog svjetskog rata, danas su izložene kao muzejski eksponati u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani.